Usherman jongga shnong umla per uba poila pedang ula penpau ya kejing sokhia ka bakrau halo ka jingle bomset nyau ka company Dobilat ka Amrit Cement ka badan hak shnong umla per ka bomdan satia ya kejing saulem na ka benda ka bha ka miat jongki pai ba nong shong shnong kani ka company kalawan man sedang ya karkhana nadu usnem araja pra bat ong bahadu menta kampat syam ladon satia kanu ka jingerap na ka ka company ka ban kin tiu ya kinong shong shnong bat ki pai ba ru ki shumat tang ki jing namar ki jingle klem akor jongki nong trei jong ka ka company haka baidai bat kani ka jingle bamsalia jong ka company Amrit na kalyang jog new trip youth council natpo circle ru balalam khmat da president uba kit borlang mukhem lembat ka HYC umlong unit balalam khmat da president uba dismit sumer kila ai ka jing kashan ba pura ya kashnong umlaper bat ong ba kaseng kanyai don lang rengkat bat kashnong bat kinom aila satia ya company banshule kat bamon habakren sapang ka jingsa ben jong ka shnong umlaper uba poila pedang ulaong ngas ngau lengo bat bunsin ngaju perkhat ngau khia na ka banta ki khun shnong ngila ju persang ban yakren bat ka company Amrit bat ngila ju kentu ru ban aikam ajam lem yaki khun shnong Henry hadu menta menne ka company kampat ju thungkam yakinong shong shnong ka umlaper kani ko company kala shu ben ru ya ka shnong ha ka baidei bat ka kampenroi ban kintie bat ban penroi ya ka shnong ka thau kamu Sherman yang kesenang melaper ke wahab ke elakar mai ke jingsnau lengok naga bingaliang naga penta yang ke simen plan Amrit Cement tiba ngabun sen perkat akan penta yang kesenang yang kam kesenang melaper ke em hasenda yang company ke persang le naga penta ya kelam ya ke company naga penta kithon yang kesenang ke melaper bonsen nga kentu ya ka company wa eno ya ka jingtrei yang gini kena khi hapo yang company wa hado mentu katu da arsnam pathai lai lutia nagbanta wa perchang pan khi pan kre ha company hado mentu ari go bat ari le ye dikam jing mento yang basnong lapar tagawi ka benta nga sau diao sau si wa gani company wa bengo bat le kamju kamu ong go le ben go kawam go le ye kata ye jing mentoy yang kasnong ya kinja waman kam ki kinja skim yang kasnong nane ki jing mentoy ye ki khon yang kasnong bat kumju wa hadu kani ka bobo go kam ka kinja dispensary nane ka kinja hospital bo company Amrit Cement manalai wat gini dawai la da shimi wiu kuli le hap supaisai arpau nane chipau nana sini kita wai ke em hapo yang ni company hap su paisa claim ko paisa arju bat kau ar poi se kau aran hi nagabanta ga jingsa la benyong kau yoi no ga ye di chendru chendram di plastik bat ki pan khana bat kumjo ya ki jakhlia pen hapo se chadoi nane no pathar go ye plastik chahali penthor bat chaluti sengkeng arkheng gore wa em gani kisnong hani kamnu no igin gijap te kani le da bonsen ba wa wat yaga wat la de thoi cha ga Amrit Cement wa ongi bas ngam ha no uker diker di thau no jap hadam gi upret ba bon gi mesti gi blang bam gi ni nyut mana bam gi ta poi gi sagajing yap na poi sagajing sitom yong kejut gi mesti na kejut gi blang gi sniang te nagpunta te nga pendap nga daga jing sau diaw ba ko sirkhei nagbanta yung kani ka Amrit Cement ko le beng ge hado kan ni te nga ari pente no pulang itet hithrai nga ikti ga ni ba wa emlang sirup kam ka sinong ko yarap nane upun singau gi ye ye ba gi dawa gi ngadiang ngam la kamju te nga ka Sherman ka sinong nga kentu ya kinong pat ya ka district hagawa imat mamat igi kini jing nado usnem ar hajar pra bat hado mentu ter imat mamat kan jing tewa upat khamtam ye kini jing igi jing yoi ba wono gani ka company ye nyut ya ki jakhlia jakhlai ha hawa na cha hinti sengkeng ba ki hali ki penthor yo gani yo gi upat uyarap bat kamjo wa chapjing naliang khon yang kasnong kawa myok kai wo myok u khi upre hapo yang gani ka company Cement Plant
jungi ka seng nyal isu kia ka jile jogan ka seklan kalong ka la yuro ya kinong susun jong ka sinong laper ka bahap apo elaka rembai ke ngeleng so ni tu ba ya ka bersih batenle berkam ba seng kanang ya budin ya kini ka jile jong ka siman ya eksekusi na tu serta ni tak boleh jusuk ya bagi ya kini bijing apo laper ka company ka lepeng pakai yuro sisa ya di tradisional jong ka laper te ngeleng jungi ni la duan bu kot kasla ko sudu si hak tu ga hak ku terik te ngeleng jungi tu ba ya ka company bakin ai kam jam no ya tikul kasna kum laper kum balik lang ya kiwi kismen plan kibodon apo ka isjentia tidak lihat jungi itu juri kata ka sengi kan budin ya kali ka jingle jong ni company kawe ka masih skin ai sekali bro kismen plan kibodon apo isjentia bakin kenapa kinangis makin tiba kiri ban ai kam ai jam ya di berujungi kambon ya di berujungi tidak lihat dia jungi ka sengi laikan ni budi sini ro jadi bunyi kata ka bah orang ka ulapar ka di bunyi bah kumui orang hidup kisi ai lang hidup semeplan kata dalam sini dikit tujuh ya kamu tersrik kamu le mereka isolasi kan budin ya kan ini lah kamu le kamu isolasi kan i nang ni semua tak ada